Simaanishe njoo kukufa yako. Lakini kushindwa katika maisha inatupatia kujifunza ili kesho tusishindwe. Ndio maana acha nikwambie kama kuanguka isimaanishe kushindwa yako. Na kutia tena moyo nikikwambia kwamba endelea tena, bado haijafika mwisho. Ya kama uliona kwamba Mungu amekuacha, acha nikwambie kwamba bado Mungu hajakuacha, na usiitike shetani akufunze ya kwamba Mungu iko mbali nawe. Hapana, lakini Mungu iko. Kimya ya Mungu isikufanye kama usahau ya kwamba jana Mungu alikutendea, lakini uamini ya kwamba na hata pale ambapo uko Mungu anaweza akatenda. Ndio maana acha nikwambie, faida ya mbegu ni kuangushwa katika udongo ili izae vinavyofaa. Na ndio maana acha nikwambie na we, kuanguka yako isimaanishe kukufa kwako. Kwa hiyo simama tena na uendelee.